Isivisa semliba ke nomndeni wakwaDlamini Khabo Glen Dlamini soluke ishaqekile ngekushona kwakhe umnumzane Glen Dlamini lobekade ke athiphilisa ngokuthi ke atekise ngayo ke imotokane yakhe. Lesive sithi ishaqeke kakhulu ngokushona kwakhe umnumzane Dlamini lobekade ke aneminyaka ke 37 kanti laba mchazako ke laba matiko bathi bekade ke alunge kakhulu kangangokuba uthi ke na uteke imali bowuda ke ukukhulumisana naye avume ke ukugibeta ke akubeke lapho ke uya khona bese uyabuya ngalilanga ke utombhadala kanti lokushona kwakhe bathi kube buhlungu kakhulu kangangokuba bathi ke ushisele khona ke emotini kanti nemaphoyisa nakafika lapho ashonele khona ehlulekile kubona ukuthi ngubani lona ke loshonile kangangokuba bathi nabathinza ke inhloko yakhe yavele ke yaphushuka kulandela ukuthi bekashe kakhulu ngekhathi ke emotini sibese ke sikhulumisana namake Dudu Dlamini lobekade ke stepmother sakhe ke umnumzane Glen Dlamini bathe nabacheka imoto kuthi yakuphi ngoba le moto itholakele ehlane ishile ingemalahle inombolo ke shothi betibonakala bahamba bayoyicheka emishineni imishina yabo yathi le moto yasemliba nabefika ke emliba bacheka ke lapha la kurenka khona emateksi basho bambo taxi bathi bayayadi leyo moto babuta ukuthi yabani hamba bani le moto base basho ukuthi hamba Glen lendrotsana yalapha ekhaya babuta ukuthi ngikuphi ekhaya Glen base bayabalayela la ekhaya base bayafika ke bayasitshela ukuthi bakhanze imoto ishile ekhathi bakhanze kunenhloko lenhloko bathi nabayithatha yaphishika yaba ngumlotha ngoba bengabonakala ukuthi ungubani lo muntu lokhona oshilo then base bathatha ke libhambo bathole le lomgogodla wakhe lethambo lemgogodla base bathatha lona sekubangile lebalibeka balondvolotako bendela ke ukuthi batohambe bafuna ukuthi ngabe ngubani lo seke bathi ke bacela ukuthi ngoba nathi sishito sithi siyamati lo muntu indvodzana yalapha ekhaya beyisebenta lapha bekade isebenza lapha emliba emateksini kanti ke nakashiya ke emhlabeni yena ngumnumzane Glen Dlamini bekade ke anemntwana munye umntwana ke losahlala namake wakhe koko Dlamini kucela lisitho eziveni ukuthi simane ke simsithe ke ngokuthi ke afihle lendvodzana yakhe kulandela ukuthi lapha ekhaya ke sewuyedwa nababe wakhe ke kade ke ashona bomsolwa ke lababili ke kuthiwa sibavele ke bangekhathi ke emaphoyiseni kanti munye ke webomsolwa ke uneminyaka ke le-19 bese ke lo munye ke uba neminyaka ke le-17 edendzabeni temsakato yeMswati channel ngingary Carlos ngisemliba.